Kathamay bayar kabadai kaway neki kanhun kabadon hapok ka cluster level federation ha umsning CNRD block. Menta kasi kalayo ya kakali nakabenta bakan yo on penonkam haki benta paper nakabenta ki jungnan kam jongka. Ya kate kakali la ai da ka agriculture department hakabala wan ban kap yo ribon kum kadak pan penlai ya kate kakali da BDO ka umsning CNRD block uba AL Marthong haka jingnon rengkat ka kong Lydia Malngyang State Mission Management Unit uba Taibor Kongsngi District Mission Manager lembat kiwe ki bala syokot sngupha. Hadir ka jing penlai ya ketika kali kaladon ka jingalang ka balengkot ha umsning CNRD block haka ladon bentalang dagi pratli ki cluster level federation baha hapo ka umsning CNRD block. Habakran hakate ka jingalang nakalia OBDO ula kentu bat aiman sem ye kilong kami bakin jam syakmat bat ban yeng halaki chok kijat bat wanra ro ya ka jingba ha ka imlang salang. Ketik jonga ban Shalimba di presiden jonga thamai bayar costa joka umsning blong nga ai kublei ya ka agriculture department jonga nongpo bangilala bat kumju ro isa badon hang ni hapo ka agriculture jong ka blok umsning bagi lala banirap ini ba yo ya ni ka kali bat kejing yo jungi ya ni ka kali ka pensuk ini bat galong jing mentoy na mata ki SSG banwanra ya dimat na po kijaka sa kiyo baper bat kintiu ya kayo kakon बहुत शिशु इकंtai bantu ko बहुत शिशु ikilong committee jongi kumno bikin yeng halaki kijat kumno ba maki kumne bandong dependent hakiwei pat nakabenta ka jingdon kam ke jongi romalasni dingba kini program SLG ko mission ni patton ki SLF ay ki CLF apor ba video ki platform apor ki dak sedang yang program dan tangi SLG atau apor ka nung mission jing apor bin hap ngin bin sutu ikilong me bikin one khmat ban form ni ka group ni hapan I training iki but I training kumno bikin pelang itu bisa kumno bikin show kumno bikin ya airam para SLG member step by step kaya kini proses hadu bentang ngapoi hadu nang ni bentang adon hakani kada bet but nakani kada bet ngimdi ban kian di dang di ban kiu manang kiu na menginang la pat banwan ra ya ta jimha ba ka jitiu tak imang sala kumangi ang kilong me gide kita ikme gide kita kinong sandur ya kalawai kilong ukun ani kilong kilong me gide kita kinong sandur ya kalawai tak imang sala ng kusno ka tao